Ningkan phokep KSA CONFERENCE DILLAI along paman pon. Mothathe along child marriage aputhak cheroktok amei padopon. Kacharli osomar aphai kijumhek apotsi school kanghap pon. Meghalaya adui ahoi alamki non puta kangsam aphan asapta chethan the. Kardom Liberty life thanbang phi samirini mailin timung pi lasno nang ton pen berta arjuponik tha. Pini Ningkan phokep ki chok KSA CONFERENCE DILLAI paman ponsi lochar yaham phangaphan kengkam ki miason paman pon. Kedam changarni KSA ki claim kedam puthak pinangan alam the KSA meipu thangsing timung lapen KSA claim bang George timung pen lam the jaipon. Daldali pen Liberty life phirang ke Abraham chi sur report. Amei ini Ningkan phokep ki chong lo ko talin alon Ningkan lo kasi karbi lo chale song lake 1959 na Ningkan amang ko lo hala bangso hut karbi lo chale song amang ko lo je karbi aphai tum mo kurang bilang ni Kacharli penceng lok kanane longri longpat along kisung along pati dan dunji cerai kom dunji mo khagal ki so jagun chun si karbi lo chale song amang ko hala bangso ka pun betul di dan yang timung itu begitu bang karbi lo chale song lasi karbi lo chale song apur kimulang dam kote karbi yang long apur kimulong le jong si lang pir tame karbi lo chale song tum ai conference karbi lo chale song tum arol bang separjan bang kheti nase hala bangso ahut pen kate song pon hala bangso hut pen tikden kidam pon wang bom ning Ningkan se mai pi Ningkan ket ken nase la bangso Ningkan se mai pi Ningkan ket ambong kami nilitum karbi lo chale song pen kena apa yang den rada paman plan pi dola nase hala bangso ke plan pi kami government kate dan government kate amplong itu khai paman kerja paman ke khai paman aphan kita nang dola paman ke khai paman ase kuro Ningkan जेल के नाम नाम बोलो कि मonsam में बंसो asong खान रात पकड़ू होना चाहिए जब बंसो asong खान ini तुम एक कैमरा प्लेट पकड़ू होना चाहिए किन्हीं आन के बंसो asong Ningkan से माइक की कमी Ningkan phokep gitu kasih dan bocah dia asong arta dari langgam bukan se arta dari mana se Ningkan phokep rapi Ningkan phokep rapi gitu po ini mereka ani kala arta bang Ningkan phokep rapi Ningkan se mai pri dan Ningkan phokep kitne bukan se labang so song kit ada ini labang so song le makin kit ada ini sih tapi labang so song kan rat pun kasih kan pik ada ini semua pun betul bang so song mang kit betul semua tak non kirang kirang ni kenangan karbi arat karbi hai kisung kono kala bang so kisung long kami itu agak pon bom aku ya dui penceng lok itu karbi long arat tadi oke karbi long arat kan constitution long kono ki artikel 34A kita kami itu kasih song padolo kasi hala bang so kasi song group boy kita ni Ningkan tikep so si song lo bon tame implementation bang non anta bilang kasi la bang so implementation bang non anta bilang tapi itu bang so ka implement dia aphan itu sarkar aphan itu Western Bengalong arlo mothathe along child marriage lapen monsam aputhak cheroktok amei padopon. Laso hud ongdong arata chitongdo. Western Bengalong Bureau Chief Joram Gathar report. Topini ladak mothathe bi ahawar long nitum sorkari gambura hinpen kachupapon rong sor kado wetum aphan isi a program okay isi awareness program aphan si banglo lapen ke ladak kachetong mekar tum lapen ke rong saratum lapen daga sorkari gambura tumpen kacingki kachethan la kado kawe alama kama bangke bikhe koila child marriage lapen ke drinks lapen alcohol lapen ke isi kenang sot lo peace and harmony tu labang so a theme pensi patumi penilitum chengpon lo nini aparman tumi muthathe ahawar sinilitum damlo chinthong lapen ke hadak tanitum aphan mesen pensi dengpon lo lapen hadak muthathe molom ahawara atumpen nitum chingki chethan lo During Bamon Bay LP School in Hapchek Pualam ke Klang Puthak, KSU Duar Bogoria Ropen, Arui si Arni, Pirang Kemai Paponsi, Ahok Ped Alam, Thanpon. Kacharli osomar aphai kijumhek apotsi, School in Hapchek Lo. Kenang Satpulote, Hukuma Lota Dopusi, KSU Duar Bogoria Rochun Bang, Gotham Terangpen, Pangdak Pantum. Han Boka Pen, Bertalai Pirang ke Robinson Killing Report.
group pilon first time labang so pini mitum kepa parang ke along kilang dunji so lang do kar biarat doan first time mitum hen ben pardon padir lalu kita tang por jami po thong kep suni ra engkor ke thomarni diring angkang pi bamon be rong long ada LP school bamon be LP school poman lo ala so anong pangram sun kulap so aputhak klang lo lasi mitum hen ben karda kapachini po jilam thilai lo lasu labang so school ke teacher da non madhara da kitana tum siliri chuen phon boma la bangali athe la so school kidam tang arkoi sirket surini rank koi 0901 2020 anikan government pen ngapon tang lo athe hala bang so rong along adona phai sistame zoom pic don from clean ben la pen student enrollment sistame avipin zero performance la pen zero enrollment la bang so join si hala bang so school hab nang check la si kita tang apor news klang lo ahok lo mesen lo jirkum kado beda tek long lo bon sami kupi pati jirkum ma po bang keli tum kachini kenang so lasi hala bang so ahok pet lada kalam theken la nonili ke than pon halo lasi notification ta la hello ho kita tang 0901 January lo 2020 ani kan hala bang so ningkan hut parai puri la kado ka be pangrum pet humpli apartment kangkir pon do nili block under long primary level primary LP school dasi halaso kangkira hutsi labang so bamon bil LP school tame osomar ka ve lapen haladak arong along enrollment ka ve lapen performance ka ve joni sing ha pon check lo dasi litum kaprek litum munthia thai ve lo labang so school lo bang ke la ada teacher nang to de tang ho student do bom lo kali lo government ne masih lam tang por inkira lo lasi kado ka ve samne tum mang hu thai pin lo lasi halabang so school along diring pen akai lo kilometer ni rakyat labang so bamon be rong pen kachete bokhet pui lipu tang teli tum mutia rong phai lo lapen mutia rong phara rong long lang puru LP school tu tu melo chete bobok lapen hala bangke lang parai sikami arong si doktor lo lang parai lo school ta idam tang hala bang so bamon be LP school kanghap pon cek adim along bangke na sini tum kado ko besame chini lo labang so school kupi basing hapon cek ma bangke la notification to la notification tame moan kerangkia tumhani tum kipon po labang so teng pesi paklang pon rupo langlong chora rong along khanduli taxation atar pangthek chomanga tumnang ki phur joga jok border ki dor rat lapen pinang ankar benglong ki theki ding lapente asong pen asong ning ki pung mate ningang samse jok labang so di maklongan khumri dam bom lapen khumri dam bom la lasonsi karbi ex revolutionary federation asonga tumpenta pini hadak adi maklongan paleda hadak kidu border arar tum lapente amreng socheng border development committee mai phu agostin hanse lapen site samarong mai phu lk lalo tumpen chingki chethan padopon labang so ka chingki ponalong kosonsi pupu ningi si mate inglonga sohijan ningi si pet lapen ningang samatomon ki pajap thujima aputhak si chingki chethan pon border ke dora raphan aning ke pathe dona kenang sot pupen ajoksi alang lituma songpen nang humri ke bang lapen ninggang sampen aprangason pupu Meghalaya lapen karbianglong chedam chewang phunang ji pusi KERF achun bang sarmon crop herang ke angno pachini pon lang hempi ben brutal life herang ke Robert Bay report. Today on behalf of KERF Karbi Ex Revolutionary Federation came here to inquire about the border situation that is which created many havoc in the past days. So in order to overcome all this, we have surveyed the areas, and then we have told that the villagers are not happy then about this land encroachment. And in that area we talked with the president of this border area, and then he will also look into the matter seriously. And then at the same time, from our organization, our border PRO will be visiting every day, and he have been visiting since time immemorial also. And in the coming days, with the help of district administration and with the help of Karbianglong Promotes Council, we will also be visiting several parts in the bordering areas of our Karbianglong. Lapen nomor hini bangke KERF chairman Kramsa Sangho lapen secretary lapen alang tuma gather satum aphan piniladak lang hempi mate amei langlong chorolong jeladak kedam tang Meghalaya lapen Karbianglong kotana gedu khanduli rong long an nang humri lo la sipini lang tum nang kahumri pan ang tung kewang pen mesen pen alang tum dagarat para ning pathelo je jati hijan cephong cerwo ceng cek nang ne bon teladak itu adima bang
itum kai kita monsam dunangji balang tum pulo la siladak nili tum hin penta monsam dolo muthe isiberan chotlo lang tum ge bang phantan ni tum fully respect lo muthe ladak rong thom keren yara tum lang tum pen isi kachuning ri mate ke hang ason do je khanduli agang bura tum ba je karbi pen itum cumang tum cidam ciwang nang ni pula bang salam pudet lo amat si nili tum hin benta labang sodim bang sabu ka fere son adui lo pinier ni entame ni tum esel lokel bang ke khanduli rong bong ta par hai delo la sela tum khanduli kang bura atum yong se ladak ni tum long na chingki chingwai do lo pudang te ladak ke mun sam do vek po lai lo la pen totally cumang aphan mate Meghalaya rat phane nili tum la border rat tum maning koi kali bonta i sibat only khanduli rong atuma bang lam ne ge lam kaning ye chok cheda da join se lang so pinier ni ta lamang suwa kachi song do nang kong lo la se chuning ri lo pini lang le tum KRF tum pen ke bang pen sabu dak border rat phanta nei nang pe thete gang lo ili tum che bhong cherbo ke monsam wan unde bonta ke claim nei ke dam nang ye bang ke la ke border lam bang ke la ke both side the government let them decide la bang solam athipi nam se ni alang le tum pen pini ni tum dak chingki chethan pon long lo pon chor lo Pini berta bangke lapang sekang ton ponik lo laing bom tha berta live.